Bentang ini pek ka kari ke ban bat ya ke kerdan ke balai hakan ke World Cup mentau snem hapdeng ke Croatia Persia ya ke Morocco. Bat kani kadai ka sin ke baar begini ki ardali giri kini kendu hakan ke jingle kai World Cup mentau snem haka begini ki ardali giri kila ya kendu haka jingle kai group stage Henry kila kod haka jingle kai. Bat hakan ke jingle kai yakni long balai onsarai mano bansa job bat ban yo ban ya ke kerdan ke balai. Jong kani ke World Cup mentau snem. Abang ipai syakani ke jingle kai World Cup mentau snem kini ki arteli giri ki don jingkerman bandrung syaka final namar ki klempat syarem ka weiru ke jingle kai hadu ke quarter final Henry baru arteli kila syarem pan haka semi final. Aba pai syaka Morocco hakani ke World Cup mentau snem kalala ban pelim ya ki lai teli giri ki beklan bor pha jong ke deuba Europe kata ke Belgium ke Spain haka round of 16 bat ke Portugal haka quarter final. Bat kani kadai gari ke badengkong na deuba Afrika ban yorong syaka semi final. Bat kumjuru ladakan job ya ke Croatia haga jinge kini long balai kandai gari ke badengkong na deuba Afrika ban bat ya ke kerdan ke balai haga jinge le kai World Cup. Habang ipai pat syaka Croatia haga ni ke jinge le kai World Cup mentau snem kalala ban pelim ya ke Brazil haga quarter final. Kabadai gari haga babaro ki kemi lenti kani gari kan yorong syaka final mentau snem. Henry ke Croatia kalala pelim haka quarter final. Kani gadi ke sin ke baar na benta ke Croatia bani kini ya ke kerdan ke balai. Haka jingle kai World Cup din arpeu sau snem kata na du snem kat kendai spa kendai peu pra kabdai ru ke jingle kai World Cup ke badengkong ke jongka haka ba kalala pelim ya ke Netherlands haka jingle kini ya ke kerdan ke balai. Bat kala yo ru bandrung syaka final house nem arajar khatra Henry kala syat limpat haka France. Bat mentau snem ke Croatia ka don jikerman ban bat ya ke kerdan ke balai. Henry ngimla apat bantip ka kari ke ban yo ra ya ke kerdan ke balai. Namar baro arteli kiri ki dai kiri ki baklan bor.